Mema aye woma dwen se enya de se mpratwe ene eye cheating womo ebegya dia ene egya dan dan so manso aye woma dwen se won begu wom animu ase ewo emonten eso amachese wo bia ehunu wom ni paban ni wom esu ne wom ne ya wom edan ne dia ense emfata ne wom bema amanse nyina so ehunu ebi na ebusuafo ne dey a chese me ne wo ekase video bi aba bepie mu ewo map no eso a chese video ni emu no de abranti a wono wo free fuel station a woko a chese wape ni nice side chick bi de aka ne ho obi ntimi nkyire say ye ne side chick de buys as say the scene no ekoye me sa na ade no etiem say wape ne side chick bi de ato eye ne nchen chese wo mo eko na bra ka yi eko no na chese main chick na emu bossu na nkasa ebebe pie mu ewo no mo chese wo hu say my boyfriend can near wo ba foforo na etimeni no ane sem wankọ ne driver no and say driving side na ne guy no eti wonum no ene wo ba ye bebe gina baby a passenger ba ya no etie no wo bi epunu no tu ne rig toto baby ene just wo order ne say won si emfa Africa no emu na no na just abrante no so ba ye say oh wo she no ba pata ni main chiki say de be ye ni ngwase a eba no aye to etimi etwa nanso unim se ma akoma se de etie abra wa hunu se me yonko ba ade a ye ne de na ne yonko ba so ba betare hu wonti ase ne enti ase china de biara eda enti ene se de ye pata no odon se ma ye ka de eche ne se ma chese ye ka de che ne se de be yam anko betwitwa enoma so krampo na ne nka wonti na ka ni no mo nsiesie sem no da wono de wo kan ne se abaya no wonsi emfa Africa mu a chese ka kete na ka edane atwedia enesa na ebusuafo mo nkwohwe video no ebra ne ba ye beto aso girlfriend. Oh, wait. Sir? Yeah. Ready? Hey, I'm going now. Jesus. When you like you Oh, want sit nice. you know how much we've suffered. You want sit in some boss girlfriend in car. Freely. And free. Danida ye bebo emema echi because cheating issue be say ebebeto apono eso a na chese ni nyina no ye gina emema ya eso mako na wo beta ehun se ye ema ede ye den ebobo ede eba na ebusuafo ma ye hwadio wa wo hwe abaye ya no woteka yi mu a main chick yankasa den na woni eto a wo bi na ye kan say ye nufo so a wo bi den ya na memepe asema dan da me busa minja busa dan no den ya na wo mo epe den ya na chese ewo ne yire anase ne girlfriend one sa side chick no wo no owo ebro so na wo edi chen 90 still one more entimi and stick it to one more year and answer one more a girlfriend, one more fiancé. Dane da one more effort, one more echi. And no ne ensembusa dane da a ringe a way sumu, you busa ya won't say a day. Na ebino so no and answer so boni bino so ye the bapa and manu ebunim semetina say they are not to say your boy, ye chaha a chan ese. Na ye sure obey you said you will bossy etie. A day na chese ebema ne bema one ne etie ebena din so befanechi. I just will bow or fan so and I just said was so at the channel waka so okay was so charming what per just open or so at tre by what nunti no meka se ene me so me kwakọ enlarge me nwa ma chese me so me mu atwe ba ne pa kwakọ fani a wo ye wo side chick yi chese wo bi a wo ye slim chese o yiri ya na se wo side wo main chick yi wo nyoma de chen no nunti no like na wo busa wo se den ya na emema epe ana ade ye de abo wo mo chese wo mo entimi ensisa emfa emfi wunti ema yenye okay with it say ade a member esu na member esu a adenti na ebinum nso so entimi dance as to ban no edi na ebinum entimi stay faithful to their wives and answer their girlfriend to say that do them apart
enti ene den duabone ya diabobi ene ejabi anase womo ensu ni womo eban a womo ebebefa edifri atiasefo asase iso na enunti ene ema womo eyesam na ebimu ensusu no oba wakwakohu se wo bema echiti nipa wonware wo oyewu kurumpo dia na wakase wo ku ede age eye wade we oyewo boyfriend won share wo kawaye ai wone wo said wone side chick yi ekosu nsanwo emiye no abia na wone wo eyede eko na enu nti wo bekwakwakwo gu hu efi ewa abonte ebi kurampo a na wo ferifo bia na se nipa bia nka wono eye wo soulmate kurampo wo gina ho no because of say wo ko be ma foforo nti kurampo lo be say oh za abaye na me ka so da ho kwa na wo say eye wo chances be ma won ware o must you always fight over them because of so wakwa ko hu se wono oba foforo ewo ho no mu ana abusia form attack adane da eya na ema attack womo eyenko ema asin say womo ko hu se womo boyfriend ene womo ewo ho no mu a was it is it right because oba no enye wono ene fiti preko preko koto share wo boyfriend no esu say wo wakwa ko dating eye ye be ma no ene besimu pam akwa oba no wakoka je ne se ma me pew say ama oba no so hunu se o se wonu obi a wo honum ede a ene me nso ma pene so ede ama enti ene me no wo ebobra enti ade na say ye ko to say ye boyfriend and oba foforo e wo honum a ya attack ye boyfriend no emom enka je ne se ade no kopo oba foforo na emom oba no mom ene ye kokko attack eye wo that aspect no aya na eye right na say eye ne kwan so a eno no ana na ya na de be ye bema enunti ne ebema letimi sticking with you forever abusia form adintrebe and wo ede efa ensem yi wo because cheating dosun say that so ye humiliate ema ewo monte ema ye humiliate ye yonko ema ewo embonten na ebiemu nsusu ni nyina ejina eye emema enso no ede na ye betimi aye edi etwasa enoma no enso wadi drefa ensemi hono faba ebetu edwa ewotumaji eche comment section na ebiemu nso like the videos na share ewo other social media platform enso na ebiemu nsusu no wo follow yen na wo mia adoma no so de nya upload the video bia wo nsusu wetimi enya notification ewo phone o laptop and answer or tablet enso na medi mo esie no media ene equia sikapa that's ne ebisan edi ehia ebi makam